پروفسور دکتر حسن اوکتای سروک ناوندا کافکاسیا یا لیکولین استراتژیک و که کافکاس هم تیناس کردن میوانی من دکتر خیر هاتی استانبول میوانی ترکیه ردا جبهت النصره در باسی عفرینه ببه یعنی پرانی و شروع و کارین سیاسی و چافدیر ویا که دبیجن من حس کر بزانبم برجواندی ترکیه چیه که جبهت النصره عفرینه بخه بندست خواه و داوی لحظه وان گروپین چکدارین اپوزیسیون سوری بینه چما Türkiye veya که Evet, son zamanlarda بله دمن داوید به تایبەتی دنابەرە ترکی و ئەساد ji bo ku zeminiyekî aştiyê bê avakirin nûçe derketine de rojevê de li bakurê Rojavayê Sûriyê ew deverên li wê derê artêşa azada Sûriyê li gel hinek grûpên çekdarên li gel Tirkiyê nerehetînin ji vê aştiya li gel Esed de û li navçeyê ji bo ku aramî bê avakirin hinek grûp nîgeranin ji vê yekê bi vê nevê ew derbasî hinek refên din bûne Tirkiye di van demên dawî de ji van li vû tevgeran bi taybetî li Efrînê ew navçeyên di kontrola artêşa niştimaniya Sûriyê de hinek bên gavavetin Tirkiye operasyona xwe ya leşkeriya li navçeyê operasyona xwe pêk anîn û hewl dide kontrolê bi dest bixe li Efrînê ji ber ku Tirkiye di nav axa Sûriyê de ji bo ku aramî û aştiyek li Sûriyê bê pêk anîn Tirkiye ew grûpên li gel wê tev digere divê li şûna ku rêzê li biryara Tirkiye bigirin lê li dijî wê derketin û li dijî vê tevgera Tirkiye weke bertek nîşandan Tirkiye jî ji bo ku van bertekan bixe jêr kontrola xwe neçarma ku li Efrînê operasyonekê pêk bîne di rojên borî de di navbera Îran, Rusya û Tirkiyê de derbarê Sûriyê de li vî tevgereke zêde heger derket holê dê aloziyek di navbera Tirkiyê de derket دکتور من حس کر وی بزانبم yani بقاسی که من شته فهم کرد ترکیه به رادست کردن افرینی جبو جبهت النصره دخوازه ریا خو لگل سوریه خوش بکه مثلا به اتفاقك لگل روسیا و سوریه هات بکرن یعنی وان گروپین بچوک ببرید او گروپین بچوک بدن آوان گروپین بچوک بدن آریا کی و تسلیمی هزا کی بکن کو هزا او جی جبهت النصره یعنی به هم آهنگی لگل روسیا و سوریه هات بکرن بله li vê derê li gel Rusyayê li gel Sûriyê dibe ku tevgerek çê bibe lê di encamê de tevgera Tehrîr û Şam di kontrola Tirkiyê de ji bo ku bigehe kontrola Tirkiyê li dijî Tirkiyê berteka wê jî ew e ku ew hêzin hene ku naxwazin hinek welat hene Amerîka jî heye naxwaze Tirkiye li wê derê xwe dî bandor be li dijî Tirkiyê hinek grûp dane tevgerê li dijî Tirkiyê ji bo ku Tirkiye û Rusya aşitî û aramiyê neynin navçeyê û vê yekê naxwazin û hez dikin bandora Tirkiyê ya li Sûriyê kêm bikin û ev karên wanin ku dikin niha Amerîka û balyozê Tirkiyeyê Amerîkayê ew daxuyaniyên ku kirine piştî wê Tirkiye û Amerîka li Sûriyê û li Iraqê di navbera wan grûpan de dê hinek guherîn bêne kirin ji ber wê yekê Tirkiye gotiye Amerîkayê divê heger peywendiyê li gel wan grûpan bike dê Tirkiye di derbarê hinek mijaran de hinek ambargo ji wê dê li dijî dê hewl dide hinek grûp li dijî Tirkiyê hinek çalakiyan pêk bînin belê bi dronan bi gelek operasyonên din ku li dijî rêxistinên terorî dikin li navçeyê ev têkoşînawayan li dijî terorê tê kirin lê di rojên pêşiya me de yan jî ew grûpên çekdarî heger bi ser neket Tirkiye li Efrînê ji bo ku bandor bibe dê
زیادتر اپراسیونان بکه جبو کو آشتی به سوریه ده لگل اساد هفدیتنه که پیک بینه و یک جه پرسپکتیف ترکیه و کو یکتی آخا سوریه به تایبت پارتیا بعث دكتور حسن جبهة النصرة ريخسنك تروریسته يعني نأز فيك دبي جملة تركيا قوتية نتوين يكبوي قوتية أمريكا قوتية أوروبا قوتية برسمي ريخسنك تروریسته دليستا ترور دايا چاوا تركيا يعني تعاملك بفيرنجي دانوستاندنك بفيرنجي لقال ريخسنك تروریست كوبوي بخوا يعني أنقرة بخوا جبهة النصرة تروریستی ديه Öncelikle Türkiye'de despeke de Türkiye Türkiye despeke de li navçeyê sükuneti sağlamak ji bo ku aramî pêk bê çalakiyên xwe pêk tîne li gel grûpekê navê wê bê ne bû Amerîkayê ne bû Tirkiye tiştekî nayne di vî warî de Tirkiye li gel grûpên biçûk yan eşîretan û hinek grûpên din tev bigere li şûna wê li gel hinek grûpan belê peywendiyên wan çêbûne lê bi awayekî giştî ji bo ku demokrasî bê Sûriye û aramî û aştî li Sûriye pêk bê Tirkiye di nava demên pêşiya me de ji bo ku serokkomarê me jî got dê li gel Esed hevdîtinek bê kirin li gel Esed ji xwe ew aliyên ku li civêyekê aciz grûpên çekdarî rîne û hinek welat piştevaniya wan dikin yan jî hinek grûpên çekdar li ser navê hinekan şerekê bi wekalet dimeşînin û li dijî vê derdikevin lê grûpên bi vî rengî tu şansekê wan nîne ev grûpên bi vî rengî bi ser bikevin bi taybet li beramber Tirkiyê heger wiha jî bibe Tirkiye ji bo ku aramî li navçeyê pêk bê ji bo rêgirtina li çalakiyên terorî dê operasyonên berfireh pêk نعم bîne من موافقم کرد گروپین چکدارین گریدای اپوزیسیون سوری ارتشان اجتماعی سوری ترکیه دی وان جدی ناگره هیدی خوازه خوجوان خلاص که و هرم را دستی یک گروپه بکه او جی جبهة النصره احتمالا که مزن هیا که دما پیشتا ترکیه زخته که اپوزیسیون سوری جی بکه که يعني دی وکه بری مجال ندوان کل ترکیه کار بکن جبر کوه پیوندین خل گل شامی باش بکن بله ez jî heman bîro boçûnê de me evet ji ber ku bi taybetî ji bo axayekî tiya Sûriye tê axaftin ew grûpên çekdarî dibe ku heştê şeعبî be dibe ku hinek grûpên din be navê wan negirin ki ev grûpên biçûk heger de masaya aşitiyê hat saz kirin nûnertiya wan nabe ji bo ku nabe jî eger Tirkiye li gel Sûriye li gel Esed rûne ser mêzeyekê aşitiyê ew pêşhat niha ber bi wê ve biçin wê demê dê Tirkiye wan grûpên çekdar tasfiye bike ji xwe ji ber vê jî di van rojên dawî de li dijî wan dest bi tevgerê kirine grûpên çekdar li dijî Tirkiye زیادتر تفگرین خال دیجی ترکیه جی کرنه در روزین پیش تا لسوریه جبو کو اواشتی هر کس لبندیه به پیک به ایران یان امریکا یان روسیا ده کیجان پیش نیار به آخافتن اف شر نها شرویه که تکرن همو پیش نیارن دولتان بلاد و ماسایه ده بینه گوتو بیش کرنو دا کو اف نقاش و اف آلوزین لسوریه بداوی ببنو بسری ده باندوره که زیده لولاتین نافچه دکه دسری ده ترکیه جبو کو آشتی و آرامی به نافچه حسن اکتای سروک نوانده کافکاسیا یا لیکولینین استراتژیک که جه استانبول میوانی مبوی گلک سپاس